no hay pa septage system hasta ahora el ciudad de Zamboanga. Pero asegun con el City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, ya firma ya Memorandum of Agreement el gobierno lokal na Zamboanga City Water District y USAID para na implementasyon del proyekto. Asegun con Engineer Efren Salvacion del Zamboanga City Water District, ta prepara sila para el conducta del subasta de este proyecto. Posible según puede sila completa con el subasta na enero otro año y después puede empezar con el proyecto. Difficult to form kasi el del TOR, el di aton technical el specification para man-meet. So BCQ USAID helping us to baka next month that will be done. Kay yan discuss sila last week. Asegun con Carbon, ya encontra el lugar al gobierno local donde pone con el proyecto y allí enfrente del daan changue público. Pero echan según cuantos magacambio na original plano del proyecto, kaya queda también uno del magarazón si porque atrasa implementa con este. But there was a change in plan because as originally conceived, the sanitary treatment plant will be underground. But the foundation there is soft. It was not advisable for a treatment plant underground. So it was revised and it will be constructed on top of what was supposed to be MRF of the OCNR. Originally, the area was just a little over 500 square meters. It was increased to more than 1,000 square meters. A mediante que no hay pa septage system el gobierno lokal, tarequiri el gobierno lokal con el mga privado kompanya ta kolekta susyo na mga kaseria para establece di ila particular treatment plant. Like for example, this is only one private entity that has the septage business in the city of Zamboanga. Importante kasi kay tiene kita el sanitary landfill system. Estos para dale kanila kontrata, necesita sila presenta donde sila lugar man-dispose con estos mga leakage, no? And it is provided for by the sanitation code di aton. So I would just like to tell the people that in case there are reports of people that think that they have violated any laws on sanitation, please report to us. Kay hindi kanila dale permit, stricto dale permit ko na listos mga tasan negosyo na mga septage, si ay buta lang sila na mga diaton mga riyo kay violations te. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.